Hello, Jotua Nining. Welcome back to Chakagileba Jolie. I'm Jacqueline Ikango Kot, one of your co-hosts. And I also have my sister on the line, the other co-host. Aboy, go ahead. Hi, Jotua. Welcome, Anyinga Alisa Boyo. Okod, welcome, Kachakila Bachuli. We have our guest today. Yes, so today, one what year again, get that to our Richard Okot Lobok, give brother to our Ninga Lars Okot, Walone Ja. So topic ma put wa mira cover tine, kid ma wagi kere look me lure migration last time. Last time that to a look about lure migration, kid ma chulgi okere, edi pajok, kamagi sar yan lo lungone pajok ne. Gibinagi malakali of a pajok, yala gi pa jog can you custom to ko berenini spirituality to ni Christianity to ni kinmagi no Christianity kere kinmagi gina kere associate kombegi missionaries mo mo bini kama pa pare bilo mo kenene yala gi kenyo ne wagi kenyo kes cha nok lakini mana mira neno ka information mo kena tie ma mera jo nyo da to atwer mera look mi gina history mi pa jog kinmagi okere kama pa jog tie tini. On top of irony, one mira nigi expand. Subclan mi pa jok gini. Giduong. Man magi ngeo di pa jok kuya. Information wa magi tuwara share kid wa learn gini. One way what you learn got your man platform me learning. Subclan and man magi ngeo. Yeah, lagi poka ni ningi kum subclan mo kan tigi any information about it. If there's any differences between those subclans, dogola ere benegi tuwara sharing kida. Yo ka da to ber kon wajo kono dogola man balo ribe lo wajo ni gintiro family chagi twere nyome ko man wagi tie bo. So kumchan before we pass it to dad to we pass it both brother to Lars of God. Jua, go ahead. Tua pauna tin Yeah. kin malamara wadene nyinga ja tua lungani aja jo kin pe kimuno so an tin abin yanga dano manna ki maluo migration aja kere pen migration o tero karama lach tero mo gatwar o mia bich mi o kamote kombedine ento bena bilog bodwa about kit mark dogola mi pa jok tie kere o kit magi molo wanagi gena di ko ko ngi pene mi akwa mi gena kit magi po ko ngi kit machal por cheng tie o a twitch tie a chamene tie ana bitimo research ni madwong mi na kit maluo kere Margaret obino kere pen gi malo kamo lunga kani wala kala wa lunga ni Lower Nile to Upper Nile, West Nile, East Nile. Kimo o kimo tie kere apo. Okay. We go ahead. Ki tuwero chako gi kami gigi elo mi pa jok wangedo. Yala ma missionary ngi chira joni ngi tie sero kenyi do gang tugi pa jok. Gi chako poko kum gini ning do sub clan gini dogola mapapat. Mulo ko bino ni ning yala clan a D. Dogola man gi riba gi wane mun pori gi tir family chiel blood a chiel gi tuwero nyome ko dogola man magi tie pat pat. It were touch on gina Wia. Can you please go ahead? Apo mate unwen ninga Richard Okot the book ana ye gon jeke yene jeke eka mun natin mamera muka shoman ya bawang acholi nyome acholi nyang acholi bagi nyala batiti no ma use benagin mirgin yang bene ma yang le dono Rabano Shue but down ni down walker or very a conviction in Maconyage. And I Dana man I Karama Mepo down on what peppery, taking Malawan. She don't what be when you let you name. Shall an Mujer any when you're an Mohammed Yarbichel 1960. She announced an young pin, Kinaba Pajok, Nudano Bino, our new Pajok Bino is South Sudan, Muni Mohammed 1940.
bà dọc settle down no cái bà dọc cái gì bao cái bino cái luo migration cái bino line mag and line number 1 2 low migration and origin low origin and migration no cái suppression cái Muhammad no por cái nyalwa chi missionary cái historian makana magashay man ko mel wati ka min mo wa winyo wala bashal an mo jaya winyo da bene akwa na bene ena ya tiga tir na we mo en we mana winyo we mana nyango luo you actually chon migration and luo ya migration ka bino ka cha wodong origin kama shaka ye origin si migration ni dong word ma we word going migration si dong settlement any ada no ni luo no in peketi kingdom muamunu me millennium achiel your millennium gonna semester gonna century gonna alivaciel give me a gonna 19 gonna 1915 to 1960 century 65 gimane 14 global migration kori si ada danaman bobino eni uno gin aye loenya ye okarben chalo yo luo luo ni yo chole compare no yang pege kingdom to ke pe der che kana small colony mama shalame in a Christian community in mo lo chon manok to luong pole binu nong la chen ni group me Catholic no tie missionary binu Catholic mainly Catholic few Catholic gonna mo gore kashel si gen uno kubino ke wow me ashel kon kubino mera under Nubian kingdom ne muno wachon bono luo podipe no giti under Nubian kingdom Nubian skin dalme mo chok South Sudan I mean we are in North Sudan in North Sudan ke Egypt muno Nubian kingdom kunu mo kana ye wachon bene chala one gane millennium wachon sidong arbage wenyo yelo ke arabu no te ka yelo ke migration no da kumira bere pin kong ke mira ku no settle ke ni arab dong yelo ma maka slave me shara slave me shel kong gane kakamong luoni Nile Valley ni yani kulumo batu chale river Nile kenyi alonyo tie dure yerba me alonyo ye magre ma tie ye gol tie ye ngage du tie ye Nile Valley eni kineka tum ken ke Egypt ena lonyo obero kenyi ma luo pino no kitie the kingdom pa your Nubians luo no kingdom to people si dong and Arab gubino ke invade ma ka Kenya ko Nile Valley ni ma ko ki sa ko dong go dano Sharadano Nubians I mean luo ke ka sial ke Shar luo nyom de
nyom metek bene bene tuje kingi ke sharadano ngoge paka jono dire luo o dire gene o dire ke pot jo Nubians kuya ke dire to the east ina luo eastern gene luo eastern luo ke bino ya shok yo Khartoum ke bino ke dan yo Khartoum Khartoum Kenya no Arab bene poripeke Shidong Karamadong Arab Bino Jome Saudi Arabia Jome later, huh? Kenya dong cái loại như cùng nhiều toa này cùng lúa nó kingdom pege na chia group mana mat na nok chala me Christian community na nok bên na chỉ dong jo Persian Gulf này bin jo mo Arab ba bin cái Persian Gulf kono Iraq Iran de Iraq cái bin cái jo mo ra jo chala lo dugu mo cái giờ luôn thì cùng jo toa này của kingdom ono pori kingdom ko ono pori nok gen gitie do anda Nubians jotoani ina luo gitie anok gitie anda Nubian kingdom kenyi karma arab ta nyodo kenyi ke luen ya ko mon nong dok me nyo me tek ne ke ngo ke ko ke dogo gero pino me opi me sharadang do slave do opi beno bino British vedo bino no la chen pa ke lo bino dit bo yo twani yo luoni ke yo Nubians yo ni no Arab ke bino ke ke British so di cha ka lo kom luo community batidin Christian community shirong ke ro tu ke pege yo boarong luo kingdom ne boy Chinong ke luo kingdom ke ring out to the east I mean to the south to the eastern Sudan luo chok Ethiopia Ethiopia We are because of Chadom ikarikani wana gi chirgi kenyu do wang all local short point gimat we tawani dino chaga in 640 year 640 Islam bino go Sudan will win again 10 years Sudan will win what go again good dog Gikio maka pa dog 650 what go again what win nagato what's an Islam chen all right join air and give make treaty nema treaty ne better ne child jogena jo denka mono tia better yo mala kuda ken sulu ko boro ngambogi peninga kinwa poko ko mo poko tweet ga cham kama cheng agie kama cheng pore so nge wan waru ko na mata itung tuane jo sulu tuane luka giro gina ko na machal itunge so karama juno bino ne jonge wada ne okay lo meo lo mon miare bogi kila gina morachel gengi kelo chambo jo jangi so gino ngi chakanyala kimuno so karama ki chiro ngi crusade jo tu amaduong meno chiro gen mon chano tero kono mia di so gibi duogo ronge chama gi duogo ronge gena culture ma pate so mon ma ki chiro ne ibin no ingeo history to akan makin mo kwana ne dano o duogo gi doge gena Sudan in Africa in 1492. 1492 was Crusade of Tum 1300. 1400 Gichagariamo Moors, Gichagariamo Jew, Gi Europe. Chi ero ni lang okelo Jews ko okelo Moors gini ko okelo Jutua mo yang chang gichaka moni okelo ginchen. Karamano gi bino ne gikelo montu gi bene ma pate. So in 1500 and mo nyongo cha bino ng bodwa Kenya. Jomo lo gini funj gen gi rebe gi chalo tugo gini ka gi rebe gi gini Arab gini ma pate. So mo bi tugo kere yo itum Red Sea Kenya ni obi kero bene ke pa chuli ne mo te Kenya yo Eritrea no.
children mo tie anyo Kenya bene gi jenge Kenya gi kugu bene tie Kenya tuo dong mo bine ko gen cholera ka dong nyine mo bene monone mo bino nen chal monone kono bedo ju kono bedo ju cholo kono jurta ange bene ko eno chaka mun pere Kenya en mun nye dong ni ki ne ko nek dong lo ngolo gena cho pere ko ichiri bole nyime dong ni nena ne ko munu gena bounty para kimagi ngolo gena wi gena tok yindi mono kanyane bounty ne ne mo chaka tugu wan no meringa jomi tum West Nile bene gi chaka de yo pen jomi East Nile bene gi chaka de yo pen moni obedo like World War Christianity Judaism Catholicism Church of England un kono jokan mene wengi bino Kenya ba so jutua bene wengi ringo yo ka mon e kare ni long kingdom te ka tora so mogo dongi gore dongi ringo kan gi ringo pakwaji ki chaka dong kitara kingdom no en kingdom pachule ken mo dong gi mon ni West Nile gi ringi gen te chamo ken ngiyo ka mo ni gi twara ngolo piko so gi bino gi west gin no gi bidongo do alu magi dog ki gina yo Congo Kenya gi ngolo gi loro yo Congo bi ok yo kunu lo West Nile na lu gi men gi mala ku de wero bena ne na mari gi lu gwara gi bena gi ok Kenya ben gi jone gi bino gi gina West Sudan etu awate East Nile one na what bino pen one bino gi gina ye gambala Kenya kaman yo tie yene and what got tell you what bino yo pen yo Kenya so gina kimani pa job or chara around 1500 1500 is 15 something jomolo in Spanish no longer in Genoa or Genoas gengina to Knight Templars bibi doni wa yo pen Kenya no kono gitia yo karabena ya tien munu ben chalo gangori ngo magichira wa yang chon Moors maron kombino la kwa ginge bele pen ko gibino pen so jala chuli ne morong eno nena Gena was ne mo and moche o modene o doro julio o bolo tonge komni do chabaria a yela no chara bene kene mo karama don dano chiro ka munyo yo gina the Red Sea ni gang no lo boro don gina gi mongilo tina ken and munon karama arab don chara ya go don gang ni pen gang no don gelo gina la go gang no pe so don ke no chara bale don gi munon pen kidma don one word ringi ko pen gin mena gi lobo one non pen eventually pen jomo mena doni gi gina gi Zanzibar so yaba ngeo ni na mo lungo ni Livingston spec ka Samuel Baker munu spies but British you know ngi tipo gina Ottoman Empire so karama Ottoman Empire ti bino ne gina no gi mero daro gina ko gi mero daro jomo lungo ni Mumlaks so ngi Mumlaks be gi Albanians ka o chol tuani gingil wana ka chel gino riama gingi Europe so ngi ki chi Sudan ndongo bene otara mati kuno munu gi agi Albania kono gi kan so glulomo gene dervish gene so mon eroni don obi kelo biachara bot arab man gin lo yak dana yagani munu pen munu no be check to yang chan ngi glulomo ne kozak gen lo yak gine yago ina yaga dog yo so kidma gango don ga kanani non gin non gi chaka kwala lotina so kena non jo British on karma British bino bene British chaka tero en non jo gene Ottoman Empire ken gimono pe Sudan ti desert ken dano ngoringa ko so gen non go non ngi ti go gene kamun gi kweo no gi gi jungle gi twaro gene collect muchoro mo bene ko so karma don British take over ne gin mena gi non lonya mo gi kom turi tugi magi turi en non gi chaka ko moi one mo dokal wona British while when the Ottoman Empire ka chel gen gi lo ke gila ko moi wan cha ko wanya ko ngi karo gin no gi ke gi bor ke but Arab wan na wa dokal wanya ko Arab so wa ga kalwan wa since 1492 ma Vasco da Gama dok achiri nam ku go bam ko jo Moors no Mumlaks en wa cha kalwan ni muno wa ya en kere muno nego en menel gina jutugi ni bana so one gina kidman on pajako gina established 1500 in 1500 munu en kidman lady bena chaka kede pien omegi mogi bino en bena gi waka kure di dura non ga en non gi chaka bena lady en mena yuabe no bino bena juene non yuabe no bitugu mon kenye ne ke ben mira bet tugi
Ken gen you are which. So get chako mon. So yela yon daga na bikela yela ben kom dana ma duong o bi dog we kabare ga ken non gi charo dana non gi lag ya gini ina ngi ben get a story na pen ken bi bala kede. So gina rori to abena chako lojo gina non gina ani gina ke kara erone. Jomo go bena gina o exile gina. So kidmo o bi pajake 1 minute wa chako bene organizing komwa kidmo organize komwa yang chon in ki tum east ibero gena konota tum west ibero kono chok kama gena cheng poroya like nuba so to pajak kan no too much which too much bene tie dogola bene gite organize kedi muno la ken tien pajak gi dogola ma duong gi karama duong all tribes wang ma tie gena dogola mi actually gite bene to no bene dogola tugi bene ti pajak kenyo o mo bene mo lungo gena lungo do gas magi join pajak bien lobo tugo balago on your total panto gini gite bene pajak kenyo. So history never era chaka wa young around 640 munu kin mama che beno chaka kedi munu lakin before that bene nying gina bene nyinga chule bene nying luo bene toro no na kimane no lo donge ne shuli o mo ne juli o mo ne agira bira wana bira ko July so bene tara bene team. Okay. So we are kid majid wajo kere donge kid mapa jogi form komgi a settlement mun kenyu 1500 chana dong mer man no kun ngamira waje ni dong dogola ne gi duong tuma cham gi tuma twitch so jomati tuma twitch gi jomati tuma cham remo pe gitwere nyome so jomati tuma twitch gitwere nyom komgi ko jomati tum acham gitwere nyom komgi ko mun wen remo kitwer merene kibo no ba nyal ani ko ni na wa 1960 no ba dong ma lo do wa ni ma pe ni lo mi nyo men ne ma da no ne kan ni nyom bene da ma kan jo ba jo ko kan nyom ko mi bene chala bobi yo me bobi lo ne yang ke tek but yang bobi nyom ko ke watin si dong tiền lúc nè rồi quá tiền tiền rồi pe nhau nó chưa bắt cái nó không nhau nè sao là si dong nó đào nó po lên nó trào lên nhau từ rồi cái tua si dong qua lên nó dong tiền bắt qua lúc bổ này bằng quan nông cái mà như reason mà vào chỗ này nó với gặp anh nhóm này nhiều bác cái nhiều bác cái chung nhiều bác giọt cái nó chung nhiều mà có cái nhiều mà cái này reason này cái nào bốc cái đồng bằng quan yang nông bát thì chỉ đồng chalo nên đi chalo Bobby cái yang cái nhiều cái tên có bên nhiều đàn mà cái nó có một bị nhiều rồi như cái bộ qua bờ cái nhóm này các con lấy vài cha này, ở trong thì qua yang con bero cái man, biết tu rồi, biết tu chứ đâu, man vào chơi về sao đó, vài nhau đó nó, cứ vô với nhiều, cái cả mà mấy hoàn này, sao này ở bị quên này, anh man này cứ vô mấy hoàn nhau, nhóm ở dưới, chơi phải vô quen cô. Very shall check down men acquire along. If a job been along no shake, you check me actually near familium, my family. And family share down on chop at all. Can it Latin Mary, Peroman Latin Mary, and Guinea no take no bino, Bola down, Yaman Yoga. She don't mother for you. Is a report you what on going to be with you and reason now exactly in our work or you on your actually you can pay job
I don't know, amiro penye mose. Pajok magi bino hono at all. No dano pori bongo pogi komgini. What is the reason ngomo we hodano ochako pogo komgi jomo kenani one juaya one patanga kono one different dogola mapapat pingodano pogo o pingodano bongo beri like atia wengo bongene pajok. Kagam mana poge erone poge no better automatic. Poge tiechal kachal dana chira dwa. Ka le mo tunero. Kid magi pogo kom le ni pat. Kin jomal matero kan. So elmen tiek kima yang chani. Pajok o kari luo ka u colonize tanemo. Kachal ngoma nyene. Lo nam tero dog nam. Lo got tero got. Lo pik jokan plain tero plain go. So itu giti munu so ka wunu bere tu ma twitch. Non ka unongo kama nyene unongo ko komu ya twitch. Ka unu bere cham ka unongo kama nyene unu ko komu ka kama chame. Pien erne bene konyo kid madana ngeo komgi kid ma bene lo gwa ka ga dana to rube pien in mene ki ngeo komi ko twero nyomo dana ta ko. Pien ki ngeo ne tumchani tuma chame watwero nyomo katie 1 2 3 4 go like 12 ituma chel 12 ituma mana chalwang chako 24 hours. So one more call come why munu 24 hours. 12 on this side, 12 on that side. So ka 1 any 1 nyomo 2. 1 any kane nyomo 2 kuna. So unna ungia ni okay ka la mera nyomo 2 idogo la chane. Ko ogun mo kane mo in page la nyomo no 2 la to yo kenyo. Pera go nyomo ka ka. Kima tama beno kid mi gwa ka bene ke pena wa pe dogo la chelo nyo ka chelo makke vidano. So kid mamuno ni be na dogo la man mena ki kanya ka gere be ki kanya mena ki nyalo word ma bene gina law vidano ma be. So like the short answer is or better child automatic. Jo ka in itia twitch itia cham automatic. Pe better ni ka kara. So okay, before I'm no opinion question more like in Tero Cha, 2 minutes. Amira would join what you session me are real. Me pay you gamo about those sub clan. Yeah, Amira pay you better actually more magiti chine. Forget pa joke, there's ome ogi a goro gi o bogi eroni. Magi chunu chine. Pingo. Giti gibino gi kamo ken do ma pat. Abi wujene kono bogi bino kono gi lon tuko jo mo kono gi bino gi o kanye. Pingo actually mo ni pat gi pat jok. Atamre munut kon take a long time to answer. Adong 2 minutes eh. Would join matim session me aria. Ping actually mo ni tie chin gi pat jok. Apoyo we are ungija and a boy. Would join matim session me aria. Kaba twara touch on actually munu gini magitie next super jok gini. Pingo gi zero pat gi pat jok. Okay, thank you so much. Right. And then in a few minutes. Okay, thank you. All right. Bye-bye. Thank you.